zvanje docenta. Dan je istorijski naravno za našeg kandidata, ali i za naš fakultet, to je jedna nova praksa koja će ćemo pokazati svoje dobre i loše strane. Posebno mi je zadovoljstvo da prenesem blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja, za kojim smo bili do pre sat vremena, i otac Krstić je trebalo da bude, ali on odmah došao ovde u okviru komisije za izmenu Ustava Srpske pravoslavne crkve. Na sastanak komisije je došao i naš patrijarh. Ja sam rekao koji je razlog odsustvovanja nas dvojice, tako da sam dobio blagoslov za ovo prvo pristupno predavanje i eto malo simbolike tog našeg istorijskog trenutka u kome će naš David Đukić da nam danas govori o svojoj temi, modeli i oblici odnosa crkve i države. Poštovani članovi komisije, uvažene koleginice i kolege, dragi studenti, kada sam prvi put saznao da će tema ovog izlaganja i pristupnog predavanja biti modeli i oblici odnosa crkve i države, prva slika koja bi se onako ucrtala u memoriji bila je slika Boglavog orla. Jedno tijelo, jedan organizam i dvije glave, odnosno jedna realnost koja je postojala tada kada je taj prvi nastao, crkva i država koja je jedan glava gleda na jednu stranu, druga na drugu, ali vode jedno tijelo upravljaju jednim organizmom. Naravno, takva simbolika u Bizanciji sigurno je bila na svom mjestu. Danas bi verovatna strana gdje je crkvena glava imala mnogo više glava, a opet imala državna u nekim slučajima isto. I razmišljajući o ovoj temi, razni dešavanja su bila na svjetskoj sceni, pa između ostalog i inauguracija novog američkog predsjednika. Sad, prosto, mislim da je promaklo i medijima koliko pesmi simbola je bilo u tom jednom danu njegove inauguracije. Dakle, prvo, jutarnja služba koja je počela, sam dan inauguracije počela jutarnju službu, gdje je predsjednički par posjetilo baptističku, čini mi se, crkvu, episkopalnu crkvu. Tu je služio jedan od episkopa, odnosno pastora protestantskih, koji je, to je bilo zanimljivo, tokom cijele kampanje pozivao vernike da glasaju za Trumpa. I to isto za Ameriku nešto nije baš mnogo, ali u ovom slučaju bilo jako ekstremno da su crkve, verske zajednice imale svoje favorite na izborima i da su pozivali da se glasali, da se ne glasa, zavisi naravno od pojedinačnog slučaja, ali u svakom slučaju on je bio na službi koji je vodio neko koje je cijele kampanje pozivao da on bude izabran za predsjednika. Nakon toga poznati trenutak polaganja zakletve, dve Biblije, jedna je njegova lična, koju on koristi, a druga od njegova majka, mislim, dakle. Što opet nekako je posjetilo na ovog Boglavog orla, dakle, sad ovdje samo neka druga simbolika lična vera, njegova vera kao pojedinca i nešto što je istorija, tradicija, što se prenosi sa predsjednika na predsjednika. Doduše nisu svi koristili Bibliju, koriste se razne, zavisno od svakog predsjednika, ali Obama, na primjer, također na toj istoriji govorio zakon. I to dva puta. Svaki udžbenik crkvenog prava, manje više, sadrži jedno poglavlje u kojem se obrađuje tema odnosa države i crkve. Naravno, glavno iz ugla, kada govorimo o pravoslavnom crkvenom pravu, to je iz ugla položaja statusa pravoslavne crkve u okvirima jedne države. Da li je to nekog udžbenik na grčkom, onda glavno položaj pravoslavne crkve u Grčkoj, u Srbiji i u Jugoslaviji svoje vremeno položaj pravoslavne crkve. Ja sam za danas pripremio nešto malo šire izlaganje, dakle ne samo pogled na položaj pravoslavne crkve i uopšte pravoslavlja u globalu u odnosu na državu, već na sve modele
odnosa države i crkve kroz istoriju i do danas, ali u ovom hrišćanskom delu Evrope, da kažem, za ono što se vezuje za hrišćansku tradiciju. U domaćoj literaturi najčešće se sreće podela jedna. Naziv teme je takav da prosto nameće da se napravi nekakva podela, dakle, tih modela, da se napravi neka sistematizacija koja bi olakšala, da kažemo, svrstavanje tih raznih sistema u neki drugi. U našoj literaturi prevlađuje podela koju je započeo ovdje prisutni profesor Abramović, gdje se svi modeli crkava i odnosa na crkvama i vjerskim zajednicama dijele na sisteme odvojenosti, tako da su crkve država početne razdvojene, sisteme zajednice i sisteme državne crkve, gdje postoji institucionalna veza između crkve i države, i na kraju one sisteme odvojenosti uz kooperaciju ili kooperativne odvojenosti, dakle, gdje su razdvojene te dve institucije, ali sarađuju u poljima zajedničkog interesa. Ja sam se odlučio za neku sličnu podelu, ali uz neke, da kažem, modifikacije koje su, eto, smatram da su malo neophodne, da bude malo i detaljnije, da bi moglo dodati malo istorijski aspekt razvoja tih sistema. Dakle, ja sam zato podelio na sistem jedinstva države i crkve, dakle, države i crkva zajedno, sistem odvojenosti i sistem samostalnosti države i crkve. I sad ću naravno precizirati, kada je reč o sistemu jedinstva države i crkve, to su oni sistemi gdje postoji institucionalna povezanost države i crkve. Ta povezanost, ta veza može biti različitog stepena. Od toga da crkva uopšte ne postoji kao institucija, odnosno da država donosi i zakone, pravila i da potpuno reguliše čak i dogmatska uvjerenja crkve, pa sve do nekih malo ne toliko tjesnih odnosa, na primjer kao u Grčkoj, gdje ipak crkva ima postoji kao institucija, ali u okviru države. Također, postoje različiti modeli od toga da li je crkva potčinjena državi ili država crkve. I tu se pravi jedna lepa podjela na podsisteme, da kažemo, model državne crkve ili crkvene države. Kada je reč o modelu državne crkve, istorijski posmatrano prvo što pada je zanimljivo, to je ta ideja cezaropapizma. Dakle, kada ona potiče naravno još iz rimskog vremena, dakle Pontifex Maximus, ujedno je Dominus et Deus, zapravo imperator i usto vreme smatrani i božanstvom i imperatorom. Upravo u takvom nekom okruženju je hrišćanska crkva i nastala. To je u tom okruženju je se proširila i došla do nekog povoljnijeg statusa. Cezaropapizam u Bizantiji, mnogi autori zapravo kada govore o Bizantiji skoro pa obavezno govore o teoriji simfonije. Dakle, da su crkva i država nalaze u toj nekoj simfoniji saglasno, međusobno. Međutim, meni se čini nekako bliže i te bih zastupao stav da se radi ipak o nekom obliku cezaropapizma. Naravno, može se govoriti o cijeloj bizantijskoj istoriji, to je nemoguće. To je mnogo vekova. Ako pogledate da je Srbiji samo u prošlom veku 4 puta radikalno promijenjen odnos države i crkve, dakle nemoguće očekivati da u Bizantiji za sve te vekove promjene i oscilacije nije bilo i da je sve jedno učeno. Ali čini mi se da postoji taj neki bizantijski cezaropapizam u suprotnosti sa zapadnom cezaropapizmom koji se razvija kasnije. Ono što je karakteristično za Bizantiju, dakle da imperator kontroliše izbor patrijarha, odnosno potvrđuje izbor patrijarha, episkopa, saziva vaseljenske sabore, stara se o primjeni odluka koje su donete na vaseljenskim saborima. I u stvari sve ono što je u to vrijeme bilo i očekivano da vladalac kao javnom interesu crkve kada u Bizantiji predstavljala i faktor kohezije unutrašnje i veoma bitan diplomatski oruđe diplomatskog zapravo za imperiju. Dakle, prosto kao jedan vlast morala da brine o svim tim crkvenim pitanjima i učestvuje čak i u dogmatskim raspravama
što, kažem, za ono vrijeme nije bilo ništa neobičajno. Na zapadu do cezaropapizma dolazi uglavnom najprije do borbe između lokalnih vladara i rimskog pape oko prevlasti, a kasnije i borba između protestanata i rimokatolika također jača te neke cezaropapističke težnje i kod jednih i kod drugih. Jedna od prvih teorija koje su ovako nastale upravo u tim borbama jeste teritorializam. On je formalizovan Augsburškim mirom iz 1555. godine, poznata sintagma Cuius regio eius religio, dakle čija je oblast njegova je religija. Tu se zagovornici tog teritorializma, zapravo tada su zastupali stav da država je dužna da štiti crkvu, da štiti crkvena pravila, a čak i da nametne versku uvjerenje vladavaca svom stanovništvu. Oni koji nisu htjeli prihvatiti, naravno mogli su da pređu u državu koja je bila pod njihovom skladu sa njihovim, gdje je bio vladavac u skladu sa njihovim verskim uvjerenjem. U tom nekom periodu reformacije nastaje na prvo kratko vrijeme vrlo ograničenom teritorijalnom pogledu crkvena i teokratska diktatura. Dakle, osim što država kontroliše crkvenu upravu, a i sve crkvene poslove, čak i uverenja, ona bi trebalo po zastupnicima te teorije da kontroliše i lični život svakog građana. Dakle, da nametne verska pravila svakom pojedincu. Dakle, da ih poštuje kako naravno to sve bilo u dobrobiti države i crkve. Ovaj sistem je primenjen samo u dva grada, Ulrich Zwingli u Cirihu i naravno Calvin u Ženevi. Tokom borbe između francuskih vladara sa rimskim papom oko prevlasti nastao je pokret teorija gallikanizam, poznat po deklaraciji Gallikanskog okvira, kojom se ograničava vlast rimskog episkopa. Dakle, za vreme Luja XIV. On je već još ranije zapravo došao u sukob sa papom oko uprave nad upraženim episkopijama, želeći da on preuzme upravu nad njima, pa čak i da postavlja prilike i da se u potpunosti umeša u unutrašnju crkvenu politiku. Upravo papa je naravno bio protiv toga i on je sazvao sabor na kojem je doneta ta deklaracija u kojoj se crkvena uprava izuzima iz duhovne vlasti pape, a čak se i duhovna vlast pape dakle, stavlja pod naziv ispod zapravo vlasti Vaseljenskih sabora, rimokatoličkih Vaseljenskih sabora. Pored toga značajno je da je on tada doneta odluka da sve odluke koje papa donese i pošalje svojim biskupima mogu se odstraniti, odnosno pročitati samo ukoliko ih odobri kralj. Bez toga da oni nisu imali pravo da obavijeste vernike o bilo kakvoj odluci pape. U Frankfurtu, negdje u 18. veku, nastala je knjiga Stato Ecclesiae et Legitima Potestate Romani Pontificis. Napisao je protestantski episkop iz grada Trira u Njemačkoj i on je tu knjigu objavio pod pseudonimom Ferdonianus i od toga je nastala kasnije cijela jedna pravac koji se naziva Ferdonianizam. On se zalagao, odnosno pozivao je tada episkope da ne izvršavaju naredbe koje dobiju od rimskog pape, pogotovo da bi sačuvali mir i crkvenu organizaciju koja već postoji. On poziva državu da ona zaštiti crkvu i da se bavi crkvenom pravom. I naravno, ono što je najbitnije, taj pokret je doživeo, kasnije prešao i u Austriju. Tamo je postao poznat pod nazivom Jozefinizam po caru Jozefu II. Koji je sproveo silnu reformu, najpoznatiji taj patent o verskoj tolerancji. Upravo pod utjecajem federalizma
gdje i on ide isto u prilike linijom, dakle, da se ograniči pravo episkopa da obznani uopšte pisma i naredbe pape, ako ih ne odobri sam car. I naravno ukino je brojni privilegij katoličkom kliru, što je važno manje za njegov život, jer posle su već te privilegije ponovno obraćene katoličkom kliru. U nemačkoj državi nastavio još jedan zanimljiv model koji sam ja nazvao sistem državne supremacije ili nazivao je još i sistem podčinjenosti crkve. Dakle, u tom sistemu vrlo su precizno, nemački precizno definisana prava države nad crkvom, posebno pravo da intervenišu u svim crkvenim pitanjima, zatim i pravo da priznaju ili ne prizna versku zajednicu, odnosno koje registruje, zatim da se zaštite sve verske zajednice, a ne samo prevlađujuća crkva i sl. Takav nekakav model je opstao i sve do danas u Engleskoj nekoj, dakle, gde sam kralj i kraljica, dakle, moraju biti članovi naravno anglikanske crkve, ali osim toga, oni se zivaju, učestvuju u izradi novih kanona i pravila, potvrđuju, ta pravila se potvrđuju u proceduri koja je slična zakonodavnoj i tako dalje. Slična situacija je postojala do skora, sad već nekoliko u Danskoj i u Norveškoj, gdje su jedinstvo na snazi bio sistem državne crkve, pri čemu je crkva veliko počinjena vodi državu. Zatim postoji i sistem državne crkve koji je karakterističan za pravoslavne narode. Dakle, od reforme Petra Velikog koji je ukinuo patrijaršiju i uveo sinodski, odnosno kontrolisao sinod u Moskvi, taj sistem se zasniva na tome da država putem zakona reguliše sva crkvena pitanja. Ustav crkve se donosi u formi zakona, sve prihodi sveštenika, sva crkvena pitanja regulisane su uglavnom zakonskim ili eventualno podzakonskim aktima. Takav sistem primjenjivan i u Kraljevini Srbiji i u drugim pravoslavnim državama. Danas je na snazi jedino u Grčkoj još uvek, dakle, gde i dan danas država potvrđuje crkveni ustav. I nasuprot novom sistemu, dakle, državne crkve, postoji, kao što rekao, i druga mogućnost, a to je da se crkva nametne državi, dakle, da se u ličnosti crkvenog poglavara nađe i ujedno i svetovni poglavar, državni poglavar. Taj sistem je postojao i kod protestantskih i kod rimokatoličkih državica na zapadu ranije, a recimo karakterističan primjer iz našeg okruženja, naravno Crna Gora, za vreme Njegoša, gde je zapravo vladika Augustin obavljao i sve poslove svetovne vlasti. Naravno, desilo se slično i u Rusiji, za vreme Patrijarha Nikona, dakle, i tada je on usvojio poznatu teoriju sunca i meseca, odnosno da je vlast crkvena daleko iznad države. Kada su u pitanju sistemi odvojenosti države i crkve, ja sam ih podijelio na apsolutnu i relativnu odvojenost. Dakle, apsolutna odvojenost je tamo gdje ne postoji zaista nikakav kontakt, ne samo institucionalni, nego uopšte između države i crkve. Naravno, malo je takvih sistema, dakle, najviše bi tu odgovaralo nešto što bi danas mogli naći u Severnoj Koreji ili Kini. Dakle, karakteristični su uglavnom za ateističke i komunističke režime. I obično takvi sistemi nastaju tokom socijalnih prebiranja i onim društvima gde je crkva karakterisana kao krivac za socijalno stanje u društvu. Dakle, Rusija nakon 1918. godine recimo primjer takav, a kao jedan sam primjer dakle apsolutne odvojenosti, našao sam jedan član Ustava Albanije iz 1976. godine gdje kaže da se zabranjuje osnivanje organizacije sa fašističkim, antidemokratskim, verskim i antisocijalističkim ciljevima. Dakle, potpuna zabrana postojanja i osnivanja
vjerske organizacije. Relativna odvojenost je ono što je najzastupljeniji model u Evropi, dakle odvojene su, crkve i države su razdvojene, ali sarađuju u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa. Naravno, taj model je nastao, da kažem, u Njemačkoj, iz Njemačke se proširio na cijelu centralnu Evropu, pa došao je do nas, dakle mi pripada na tom nekom krugu tih država. I oni treći oblik koji sam izgovorio, to su sistemi samostalnosti države i crkve. Dakle, crkva i država postoje potpuno samostalno, odvojeno, s tim da kada se pojavi pitanje od zajedničkog interesa, onda dolazi do njihovog institucionalnog povezivanja. Dakle, za razliku od ovoj relativne odvojenosti gdje crkva i država uvijek postoje institucionalno razdvojene, ali sarađuju u nekim pitanjima, od sistema samostalnosti, dakle, država i crkva jesu razdvojene, samostalno djeluju, ali ako se pojavi pitanje zajedničkog interesa, onda institucionalno zajedno djeluju. Kao primjer je Kipar. Kiparska crkva, dakle, ona je potpuno odvojena od kiparske države, samostalno nosi svoj ustav, njene odluke ne podležu apelaciji crkvenim državnim sudovima i sl. Ali kada je u pitanju bračno pravo, na primjer na Kipru, crkva se sklapa brakove, donosi presude o razvodu, dakle i tu djeluje zajedno zapravo kao državni organ. Otprilike ovo su neki jedan od pokušaja sistematizacije svih postojećih odnosa države i crkve. Vidite da je jako teško, zapravo svi ti sistemi nisu čisti sistemi, dakle u svakom od njih ima elementa koji su uzeti iz nekih drugih modela i slično. Ja bih se sad čak usudio da kažem da tih modela ima najmanje onoliko koliko ima država. A možda i više, jer u okviru iste države se dešava da čak postoje različiti modeli odnosno države crkve u određenom delu teritorija. Zato sve ove podjele imaju više teorijski značaj, pomažu nam da klasifikujemo, da shvatimo samo kompleksnost te tematike, dok u praksi svaka država u zavisnosti od brojnih faktora, dakle od istorijskih pa sve do čak i dnevno-političkih kretanja, bira model koji joj najviše odgovara. Hvala vam na pažnju. Ja bih samo želeo se zahvaliti svima što ste odvojili vrijeme i došli. Ovo je zapravo jedna nova praksa na fakultetu. Pomalo je i simbolično da, eto, na predmetu na kojem nema ni profesora, odnosno prvi put neko se bira, ne prvi put, nego nakon već duže pauze, neko se bira da će prvi put bude i pristupno predavanje. Ja moram priznati da mi je uvijek bilo žao što ću prvo predavanje održati, da kažem kako je trebalo da bude, dok nije bilo novih propisa za univerziteta, da ću održati onako, da kažem, kao jedno običajno predavanje. Meni je zaista drago i hvala vam svima što ste došli da me podržite. Mislim, po odluci Senata imate pravo postavljati. Izveštajna sam o većima ovih prava nekako kako da mogu. Tu nam je kolega Osad što je učio recimo pravilnici zadanja, tako da moramo što je 11:39, to je možda još 4 minute neka imate za pitanja. Maksimum je 45 od 30. Limitirano se pogledu vremena. Limitirani ste apsolutno. Da, vrlo detaljno propisana cijela procedura, tako da... Mi tek treba da donesemo naš pravilnik o ovome pristupu. Postojećim pravilnikom univerziteta, naravno, ovako stvari stoje, to ne isključuje da mi možemo da donesemo u naš pravilnik i nekakvih izvoditi. Imamo mogućnosti da bude malo i intrigantno. Kada je kandidat rekao da je simfonija kao teorija u srednjem veku bila teorija koja sama po sebi ne može se definisati jednim oblikom. Da je ona sama Bizantija doživljavala transformacije. Onda se postavlja pitanje kada se Sava došao i kada je uzetno pravilo da je naš
dijelom i pravoslavne vere i pravne nauke stvoreno, koliko je on se priklonio jednoj i drugoj priči. Jer mi volimo da kažemo, ja sam o tome nešto pisao i ja sam priklonio toj teoriji da je preprosviđenjeni stav odnos koji se ipak razlikuje od cezarotapizma, a je dobro što je u Vizantiji, jer Vizantija je imamo promodima kako se sastavljala, želeći da na neki način preuzme primat, ona je u stvari i unosila Konstantinu verovnicu, lažnu i tako dalje, i raneći u stvari taj akt falsifikovan pokušava da dođe do pokrića i za svoju jaku vlast, pogotovo u Rusiji, kasnije kada su temelji crkve do Petra Velikog bili potpuno uzdrmane se. Znači, koliko je to zaista mogao se Sava da se potpuno izdvoji i da na neki način ima nešto što je specifično, da ne kažem srpsko, a drugo pitanje koje sigurno neću dobiti odgovor, niti bilo kod nas, a to je koliko ove sve teorije, koliko je i svetosavska teorija simfonije je u praksi doživjela, koliko ona uopšte zaista na kraju bio primjenjena, jer kad ovo sve slušamo za kao rečanitne teorije, a šta mi znamo koliko je konkretno u praksi ono doživjela. Jedno uzvrlo pitanje koje interesuje i svima, ja svi volim da kažem da je jedini srednjevekovni pravnjak koji do dan danas na snazi je Zakonopravila se predstavljaš crkva dela od njega. Me interesuje šta je u tom Zakonopravila zaista u današnjoj pravoslavnici našoj se postoji da pomogu kolega da kažem. Pa s obzirom da nema ni prevoda, teško je da krenemo posljednje pitanje, da se primjenjuje. Ja mislim da jeste ključija je zvanično crkvena kodifikacija pravila, to je ostalo, ne znam da li još negdje osim u Srpskoj crkvi još uvek, ali da se primjenjuje, mislim da većina i episkopa, da ne pričam muže klirat, teško da bi mogla primijeniti danas ključ, ali da ne govorimo o tome da nije prilagođeno u ovom vremenu u kojem danas crkva deluje i upravo tome je služila komisija koja bi trebalo da čak i te ustoji iz 1930 prilagodila već. Naravno, ključ je bio uvijek primjenjiva u onom kanonskom delu, odnosno u sporno kodifikacija kanona, ne bi tu bilo, to je čak obavezujuće za nas i bez ključije, dakle za kao pravoslavnu crkvu. Radila pravoslavne crkve kad ih je Milaš radio, kad je usvojio sinovi tako da se ona primjenjuje ugrađena, naravno. Naravno, znači primjenjivana. To ne zavisi od crkve, dakle onaj deo koji se tiče kanona, to su kanoni vaseljenskih bolesnih sabora, svetog Otaca, to je nešto što važi za celu pravoslavnu crkvu, onaj drugi deo koji se odnosi na donos, to ne zavisi od crkve. Nije stvar da mi možemo da sad držimo državne zakone iz dobra za docenta, to je stvar države. Ali oni kanoni Sveti Sava je uključio sve kanone koji su, dakle, Vaseljenski sabor, Pomorski sabor, sve ono što je Ruski sabor postoji u To će biti primjenjivan bez obzira koji pravni akt crkva uzela kao... A to je bilo i da simboličko, da se izvinjava, da se samo, kad 1939. donesi su odluku da se to je imalo kako tebe i simboličku radu. Naravno, se krivično pravo ne primjenjuje kad je državni domen. Da se bračno primjenjivalo kada je bilo na dnevno crkve, gde se primjenjivalo i sad to poštuje, kako da kaže drugo. Stvari što su otišli kod državne sudove. Ali, ovo, naravno, kako te grane stvari. Odluka je taj sviđe koja je potvrdila je da danas ona imala, po mom poverenju, simbolički značaj pored ovoga što zna. Znači, Svetog pisma, tumačenje Svetih Otaca, vaseljenskih i pomorskih sabora, to se zna. I to je... Da je vezivanje za kontinuitet postojanja od srednjeg veka do, dakle, primjenjujemo istu kodifikaciju pravila od Svetog Save pa do danas. A praktično, mislim da ona praktično ima značaj, u smislu što smo rekli da se ti kanoni svakako primjenjuju, ali da će neko sad uzeti baš iz ključije da ih čita, to je teško.
a nema nekako, već na mjestu da se napisao kao uprava će da pozove sve one koji žele da nam se pridruže u sali za sednice, dok komisija bude zasedala, pa ćemo onda tamo proglasiti ocenjivanje ovoga predavanja i naravno u ime uprave, pošto je istorijski trenutak, pomogiti neko malo. Nemamo se želje, samo neko ništa. Zadovoljstvo nam je da pročitamo zapisnik o pristupnom predavanje Dalibora Ljukića za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast pravne istorije, predmet crkveno pravo, na temu modeli i oblici odnosa crkve i države, održana je 3. februara u 11 časova na Pravnom fakultetu. Komisija je ocenila pripremljenost kandidata, strukturu i kvalitet sadržaja predavanja i didaktičko-metodički aspekt izvođenja predavanja, pa je na osnovu svega dala sledeće ocene. Sva 4 člana komisije su dala najvišu ocenu, tako da je prosečna ocena 5.00. Čestitamo kandidatu u ime komisije i u ime svih prisutnih. To je to sve. Zahvaljujem još jednom na svemu, pa sada se poslužimo. Vi vidite, čestitamo zvanično. Znači da si pao. Pao se. Mogu se spremiti da bilo bolje to. Ajde, treći put će biti bolje. Mislim da